te whakarite ngā Tactix mō te whakataetai ANZ. Whakataetai tērā tau, I ahu hoha mo te mātou tīma, I reira mātou mo te roanga o te whakataetai, I tai ki ngā kēmu whiringa toa, I hinga ki ngā te tīma mystics, I haere rātou I toa I te whakataetai. Koinei te wiki tuarua o ngā whakaharatau mo te tīma nei, a kua hoki mai te kaikuru a te paia Selby Rickett. Nā, e ai ki aia, he ahua pai. He nui ngā kai tākoro hou, nō reira ko te tino whāinga kia ngā wiri tō rātou uru mai ki te mātou tīma I tēnei tau. No tēnei tau, ko Donna Wilkins te pauako matua mo te tīma nei, a kua kawea mai ia I ana pukenga I te wā he kaikuru ia mo te Silver Ferns. Nā, e ai kia Wilkins, e whā ngā kai tākaro hou I te tīma. I think they've really combined really well in the last 2 weeks. You wouldn't have thought they've only just come together. Planning on going away on a camp next week, going tramping, which is going to be a really good insight to see how the girls tick out in the bush. But just nice to be around netball again and the elite players. For me personally, she was a goal attack, so it's been really awesome to learn off her. She just brings so much knowledge and she's just straight up. What you see is what you get. There's no fluffy stuff. She tells you what she wants you to do and you just do it. Kei te whakarite anō hoki te tīma mo tētahi ture hou, e whakawhiwhia ai ngā kaikuru e rua ngā piro I ngā meneti rima whakamutunga o ia wahanga o te kēmu. I was always brought up, if you're a shooter, you should be able to shoot from everywhere. That's what I did as a player, and I want the girls to have the confidence to do that. And look, if you miss, you get the rebound. So I'm not worried if they're missing shots, I'm worried if they're not getting that rebound. If they can get that possession back and not turn it over, then go for it. Kei te ngana ki te prakatahi, riro kei te wānanga mo etahi rautaki, ai nō reira koe stumana ko katai ki te wā kēmu tuatahi, ko riri mātou. Ko te manako nui mō rātou, ka eke ki tētahi atu taumata. Look, I want to win. As a player, that was how I played on court. Yeah, look, you make mistakes, but it's what you do after that. And I think if these girls can go out there and show me that effort, that's all I ask for. Ai, ko tēnei tau, ki te tino hea mātou, ki te iki ki te taumata. Kia wiki tōria. Ka tuki rai ki te rai rātou ki te tīma Steel mo te kēmu tuatahi o te whakataetai, a te tekau mātahi o Mei. Hora Kairingi Nicholas, Tahu News.